Raspalo se, čovječe. Pogledaj. Lijep pozdrav za sve od kuhinje Novi dan. Pozdrav. A prije svega, da se nazdravi. Zdravica obavezno. Valja se, džaba je. I treba, i treba. Živi nam bili svi naši gledalci, pretplatnici, 100 godina. I više, bagami. I šta nam je danas na meniju? Danas na meniju juneći ramstek, pečenje iz rerni. Opa, zanimljivo. Zanimljivo, veoma zanimljivo. Ostanite s nama da vidite, pripremit ćemo jednu lijepu marinadu. Prelazimo na pripremu naše marinade za ramstek. Prvo ćemo staviti malo ulje. Zejtina, što bi rekli po starinski, jel? Bravo. Malo više ulja. Odmah u ulje ćemo dodati malo soja sosa, jel? Soja sosa radi boje. A ima i lijep ukus. Super. Dodat ćemo malo vegete. Teta vegeta, jel? A dobra vegeta u sve ide. U sve se miješa. Dodat ćemo malo soli. Pa ja bi dodala malo više soli. Pa naravno da ga mora so da odradi meso. Da. Dodat ćemo malo bibera. Ovdje imaju neke 3 vrste bibera. Mješavina. Mješavina bibera. Malo ću više isto staviti. Dovoljno. I šta još? Sad ćemo malo peršuna. Svježi peršun. Svježi peršuna malo. U marinadu stavljamo samo jedno malo černo bijelog luka, a ostale ćemo, vidjet ćete kako ćemo staviti. Hajde. Dobro pomiješati. Ovaj ručak ne bi bio to kad ne bi malo ženski prsti se tu umiješali. Ja ću nastaviti sa ostatkom pripreme. Ti si većinu već uradio, ali eto, moram i ja malo. Šta sad radiš? Sad ću ovako da napravim rupice na mesu kako bi mogla ubaciti čehno bijelog luka. Pomalo ćemo sa svih strana i onda ćemo ga marinirati. Nagurat ćemo ga ovako. Prelazimo i na drugu stranu. Ponovit ću postupak. Mi koristimo danas ramstek, a vi možete koristiti bilo koje meso. Još da namažem meso marinadom i da ga ostavim u frižider na 3 sata da odstoji. Najmanje. Najmanje. Stvari minimalno. Pa minimalno, ali što više stoji, meso će biti ukusnije. Znači, mažemo ga sa svih strana. Ovako ćemo ostatak. Nek to sve dobro upije. Njam, njam. Idemo u frižider. Meso je odstajalo 3 sata u frižideru. Sad ću fino lijepo da ga upakujem u tepsiju i spremim za pečenje. Prebacit ću ga u tepsiju polako. Teško? Teško, da. Ostavila sam ovako ovaj višak marinade odozgo. Sve će to lijepo da se upije u meso.
Dodat ću još malo ulja u tepsiju. Malo, ne previše, pošto smo već stavili u marinadu. I dodat ću 1 čašu vode. Sad ću još ovako da stavim pet papir. Preko ću staviti foliju. Meso je spremno za rerne. Peći ću ga 2,5 do 3 sata na nekoj laganoj temperaturi. I dok se meso peče, ja ću prijeći na pripremu priloga koji se idealno slaže sa ovakvom vrstom pečenja. Može. Za prilog naše meso koristit ćemo crveni luk, bijeli luk, šampinjone i vrhnje za kuhanje. A za početak ja ću dodati ulje u tavu i stavit ću je na platu da se zagrije. Dobro isitnite ovaj bijeli luk. Eno, koraštilja huda. Osjetno miris točka. I ona. Lopuža. No, crvenu. Odi. Pa gdje si bila? Pa sad ćemo ti dati. Ajde, od vam. Odi. I dodajemo luk na ulje. Eto, dodat ću i šampinjone na luk. I dodat ću malo začina, mješavina, svega pomalo. Gotov umak, još samo da dodamo vrhnje. Znači vrhnje sasvim kratko, je li tako? Da, samo malo da proključa i to će biti to. Dok čekamo ručak da malo i ovo zamiriše, ha? Malo. Delikates. Pa jeste. I ovo ima svoj čar. Džaba, ja volim i ovako. Volim ja ova djeca, ovo je stvarno. A imamo dobru žeru, zašto je ne bi iskoristili? Iskoristili, ja. Peče se baš pravo. Nakon 2,5 sata pečenja, sad ćemo da skinemo foliju sa mesa. Kakav miris, kakav miris. Miris je super. Njam, njam. E sad što ćemo uraditi? Moća od mesa. Dobro ćemo ga politi. Dobro da se natopi. Što više, to bolje. Meso će biti sočnije. I idemo jednostavno da zarumenimo, je li tako? Naravno. Da dobijemo koricu. Sad ću ga vratiti u peć. I svako 3-4 minute ću ovako poljevati ovom močom da bi se ono što bolje zarumenilo. Tararana! Oho! Prelijepo. Pečenje gotovo, jel? Ma ne, raspad je sistema, raspalo se, nije više kompaktno koliko se raspada. Pa dobro. Znači pečenje je ok. 2,5 sata i pola sata sa zaljevanjem moće, to je to. To je to, vidi se kako je bilo, tako se raspalo. Vidite. To se znači, traži. to se traži. Da, da.
Samo još malo. Ove lijepe dekoracije. Da se malo zazeleni. Nek se zazeleni malo. Pa ćemo da serviramo. Ide i naš prilog. Pogledajte. Ljepote. Pa novi dan kuhinja je uvijek puna iznenađenja. Ljepota. Gledajte ovo. Kakva ljepota i kakav miris, to napravite obavezno. Idemo dalje, jel? I trenutak istine, ako mi se ne raspadne ovo. Sve. Pa ne bi trebalo. Gledajte, dragi gledalci. Ne može da se reže. Ono se već raspada, čovječ, dragi. Ne može da se reže. Gledajte ovo. Moja preporuka, probajte. Pa nema. Ja nemam riječi. Nemam riječi. Gledajte ovo. Gledajte ovdje, pogledaj ovdje. Snimi nam ovdje, ne mogu da uzmem, gledajte. Evo. Ne mogu da dignem jer se licna, gotovo je. Gledajte ovo. Vidite bijeli luk? Ovo je malo ovdje kompaktnije. Ne mogu da ga poredam kako sam htio da ga poredam. Se stvarno raspada. I još ću samo dodati. Ostatak safta, jel? Ostatak ovog safta. Lagano. Ma joj. Mislim da je ovo top. Ej, voda iza zuba već ide. Nisam probala, ali jedva. Ma ne trebaš probati, znaš da je dobro. Pa dobro. Da se ja počastim, Boga mi, ne mogu više čekati. To je to. Da. Raspalo se, čovječe. Pogledaj. Znači rukama nema biranja. I ne treba ti nož. Like, share, subscribe. Obavezno. I vidimo se u idućem videu. Ćao!